MP na argantunga pokahate batukorire okurigirira abashubuzi bo mu Kataraka borekera butashemerwa ahabwembera mbi heza Kataraka ahabwibura lya ba customer bari kugira ngo umwanya mubi ogwa Kataraka karumu nico kibaretiro butashobora kurungi kandi nangwa kiretire n'abandi bantu batoroko mu Kataraka darayite nyimoku urode yinyije kakure nenda kubomoka no kubomoka n'abakansa tukabagambira bukiri kwato twaberekaga imbere z'Akatare nangwa kakagenze kugenda nore twashakara amabata masebo nore atira amabata masebo kunke medari nyingi yone kabomoka n'amajugu nore veranda zona zikawaza zikashikura zaho turiya tugumisiriza konke bintu twambuhire abo kubano iho mukasheshe ostamya renga nangore mwana oguza nakajiko kama bifita kashiringi bashaba government okubirukangirira nangwa no kubayamba ebyombeke ebi bitakabahirmire ente yitu yarwanyize nungi mazima ngo tumbesera Akatare akuba tinjara capacity bagine bokombeka Akatare ubundi butare babwombekire ko bwakabare ubwambarara kandi twina amasiko kwa barimo batorganiza baza tuombekera njye twirira hehe na mail nimbanye mangu to turi hehe na mail tukabara bakasito mena hati wo mu Katare tukore ngo ori ngo mucurwa uruguru hakutingira ifaya kutingira ukakutingira tarungu to yone bareka ngo Central Market ya Ntungamo bamwe mu bari gushaka mu Kataraka borekera kushasha ahabwembera mbi he Kataraka nangwa bari kugira ngo nakatere kishani kibi district ya Ntungamo uyu mwaji ya risk yo kugira ngo eshaha yo n'umushubuzo gukoreramo nangata n'umushubuzo weka nakasomo gushamo eshaha yo na mukamugwe iwazo mundo kare ebisigo kubiri waza higuro kare y'amabato gari nangu twine buna side z'uru kutonya Kataraka karuba mama bitu karumuba abanyinitwe kabiba ishitwe no rukakoramo mbwe twino busasi bw'inyoka katoye Michael nintekateka ngo Ntungamo tukabiye twarindira ari yeki nambwe ruwareba Kataraka ka Ntungamo bika reflectinga directly entunguka ya municipality kweli tariho kintu cyona ikidomo mu Katare ikitari koreka municipality neshoki wayijomu no describing a municipality mara ari hamwe na baspark na taxpark n'ibintu biri kusinga yo kugenerating local revenue mu municipality ejya kuko waza gushanga nka municipality yonyine esente zeri kwiho mu burizo bazo mushoro itakubasa kubwitamo na shiringigana na shiringi 10 nangwa na kasasuro bari kurundana abashubuze bagesha shurira amiza ke bari baresa abashubuze bagesha shurira Orumeya wetawuni Kafule ka Jacob Jack Jakes amzo ku government inentekateka yo kombeka Kataraka no bucira bikiringu President Museveni akaraganisa kombeka umwaka gw'ebye sente 2026 2027 nangwa kirungi president waheze kutahira kunuya aturaganisa apa minister wa local government wakatujira mu file zona wakazigeza zakatare kitu ako ziri owa president takasai ningira ubwo mu speech y'abana yatugira ngo nakamanya Akatare kitu buriya meza ya signing then this coming financial year 2026-2027 Akatare kagira kata ubwo hata bashubuzi nangwa n'abarukosa Kataraka berarikirira habwembera mbi heza Kataraka karumu mu byombeko ahamwe no kubura kwa ba customer ahabwendebe kambi eyo mwanya ho gubaru kushoboramo Ntungamo twine kintu cy'amani mu kasasiro mu reba mizigari ya hamu yangu Akatare twine kugona twine ge abasirikare bo kuturinda ibintu nibabyiba every no kunigitiro n'umushana tugiye nshubangiye makuraga gasha kwa Samuel Ahomuza ahabwa Tayari West